Milé deti, vítam vás dnes večer v našej relácii. Hráme jubilantom. No. Všetko najlepšie zlatinko, Muck. Je to odkaz pre slečnu Eriku, ktorá dňa 17.3. oslavuje svoje 17. narodeniny. Všetci jej v mene rádia aj rodiny, ktorá toto poslala, a priateľov prajeme všetko najlepšie. Pesnička sa volá V hlbokej doline. V hlbokej doline slnka odúpije, v hlbokej doline slnka odúpije. Horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, si ju zastrelí. Koniec. Ďalší odkaz je pre slečnú Eriku, ktorá dňa 17.3. oslavuje svoje 17. narodeniny. Nie je to tá istá ako tá prvá. Tento odkaz je od tvárneho dievčaťa so Slovenskom. Volá sa Denži, neviem, ale posiela vám toto. A k tomu zahrať pesničku. Jakú pesničku? Jakú pesničku vyporať? Slovenské mamičky. Slovenské mamičky. Slovenské mamičky. Veď my si máte, slovenské mamičky, veď my si máte. Vy pomaly ste iná, vy pomaly ste iná, Koniec. Ďalší odkaz je pre pani Lojsku do Prievidze. Je to Alojzia Lola, heslo má 317. A posielame jej pesničku Panic at the Disco. Well, she's not leaving all the waterfalls, just one need attention cause well, she sure is gonna get her. In fashion magazine tell what's now, you bullying her. A ďalší odkaz je pre Eriku z Kladna. Hej, a posielame jej pesničku k 17. narodeninám. Akú pesničku jej posielame? Ale hovno, posielame pesničku od Tokyo Hotel. Biltonku sa ungel, hier sind Tokyo Hotel. Pesničku Rette mich. Zum ersten Mal alleine in unser Heim versteckt. Ich seh noch unseren Namen der Wand und wisch sie wieder weg. Ich wollte alles vertrauen. Warum bist du abgehauen? Komm zurück, nimm mich mit, komm und rette mich. Ich verbrenne innerlich, komm und rette mich. Ich schaff's nicht ohne dich, komm und rette mich, rette mich. Ich seh noch unseren Namen und will sie wieder weg. Unsere Träume war gelogen und keine Träne, echt. Hörst du mich nicht? Koniec. Skończyłem.
Končí sa relácia, hráme jubilantom. Dovidenia. A ešte raz všetko najlepšie slečne Erike Dokladná k 17. narodeninám. Dovidenia.